Mary Kom boxer min thang nu chu tu chung nasata news a tha bia hong viral na chunga hin kui ki pa ta sangin amin se na he alin le azingin hi chi boxer min thang nu van noi mitin mitangin a her hen kum masala ya azipa pu onlar to hong ki hian ji a mi tampin ana sei si in mi tampi ana lung hangin ai le a thu chu aki chai tabanga alawa thip tawa hong ki ta in he chi a hong thip to ki hlana chu phading ham ti ami tampin a gyal jing layen tu kum atha be a news a pu onlal sei si na tampi a hin bol do ki na atha be a hi chi chung chang thu a hong viral ki to ki thana hin mi tampi a so sangin a chung chona yong Bollywood actor ho ala walle mi min thang ho tampi in jong ama na ngai sang ho ta ta in jong tu nu hin sei si na zapi na anei ta ni hi chung chang ang chu film min actress min thang ta Priyanka Chopra in hi chi Mary Kom hin na sata dem na a bolin ai media athangin mi tam pin kidang asal he jing ni hi chi chung chang a Priyanka Chopra in adem na chu ai wale alung gel to ki to lo na sei chi pi ham me ta le Mary Kom chung chang a phan masala ya Mary Kom hinkho thusim hi chi actress min thang ta Priyanka hen ana tho hi in hi chi film min yang chu Mary Kom ki ti ai in a vet kha jing di o hi in a viral he jing hi chi video ang chu min thang ta an hi ni hi chi a chu hi chi Priyanka Chopra in Mary Kom hinkho thusim ana tho chu kakisih dan thu a sei ta ni ama na sei na chan Numei lhoh kinot khat hinkho thusim kana tho kha hi kakisih le in da kakisih le e tm Priyanka Chopra chan x langai ana phong da ni media za chuma flash ana bolen ama sei cha viral the jing ni Numei lhoh kinot khat hinkho thusim kana tho kha chu kakisih ma jing ati chu Numei dia apa pen chu kizu to le sanga i bol nom iki bol do ta le chip bia imalam kalsona pha hi ki phau sa le kile sa hi ni kho khale e adia man thana hi joi anati ni aw sei ben a chon pasal min sina sanga Numei min sina hi len zo ji a hi in e ji a chu e ji ham idau ma ham idei ta lo le adu ta kampau ngai lo ta hi ta hi so sal ding hi adei lo dan Priyanka Chopra chan media anase ni Priyanka Chopra in Mary Kom hinkho thusim ana tho a chu angai sang ma jing in a hin tulanga chan akhan chan hi avet le ama jong alung thai point a chuting tal le anamei chan khom pi khan hi tabang lunggel anei jong chan na sata dem na nein hi chif tabang film kana tho ama hinkho thusim kana tho hi kakisih le jenge atine chuting tal le hi chi Priyanka Chopra hi ama hi a film thon ho ai lo wale lam choma amin than ho hi chi Mary Kom biopic ja hi tiloi ala wale azipa ja hi tiloi au min hi mi tam pe ni tan pa cha na thu na sata in ane win ai hi wangin Priyanka wang anom po ni heji ki pa chana thu hi anom po ni aman asei na achan ala wale social media in apon na social media an asei na achan ipi ham itiale lam choma heji ki pa na thu ho mi tampi in ahin sei ne aman adi lo sa na ho ahin sein heji Priyanka Chopra in Hollywood alu theina ho ala wale film min thang hong hi na ho hi Mary Kom biopic nga kon a hi lo dan atak lang in he chi Priyanka Chopra in pam Mary Kom film ho a hin thona akon hi cha kon a hong min thanga hi ti a chu epi ha Hollywood lang hi han lang Bollywood lang hi han lang actress min thang ta hong so do dan mi tam pe a gelovin Priyanka wa anom nai sai po ni hi chi Priyanka Chopra in ex post abol na chon Mary Kom biopic movies ana tho chu akisih dan jo asin a dei lo dan jo ana phong do ini
Ichi thua hin ngai dan khana chun Priyanka hi Merkom biopic athwa ko na hongmin thanga Hollywood lanchang lu jaw hi ti jong awm na bana ai Mary ichi Priyanka in nasata in dem na bolin ama in ichi ahongmin thanna adang dang ho zio chu ga veleu han ichi as per trusted choting tale genuine source hitabang ho ichi ho akimuda na chun Priyanka Chopra Hollywood alovale US film industry langchan alur hi Merkom biopic athoji ake sam kainang ima cha point Priyanka Chopra Hollywood na alu theina ji hi hoji hi aheboveni ibiham ti jo thamkhat ga beuten akhatna Miss World 2000 ahin la azoa vanoi het ahong hi Hollywood alu theina dia amadinga step 1 anina Bollywood na film min thang ta I trust Chris fashion don ho akona hi chot bang film a hin tha akona hongmin thanga ama dingai chance umei athum na Indian movies is that ham a hit hit bang hit ta ho azawa kuna hi vanoi ti global hit hi do kha hin so teng ta la for 2020 2012 to 2014 an international music na alu na pitbull le William Hotola ahin sa ko na global attention hi phajawi US TV a Kantiko ahin Kantiko ho ahin tho akona Hollywood na dinga ama hi nasata step ban hi kinin American drama adinga yong South Asian women la first woman jo anhi kinin hi cho zo si zo ko na Hollywood na honglu re Priyanka Chopra Hollywood na alu hi Merkom le azipa Jonas Nick alwa Nick Jonas hoto akisam kaina imacha omlo dan chu asin hi ei ho in hitabanga min thangong hi ajipa na support ji ai lo le Merkom ko na hongla hi iti bene engel langkhana ji chuna ji na support en ten ki thopi na be tai so chu unnecessary in koi do hiten alang pya ama hi mi het khat ajipa to chem sa mi het khat hin Merkom film thoma sa yong a film thona ding chance len ta anu masai chinai lut jawe ti su me lo do hi ti chun adang dang ja shading tam jong le hi chi Priyanka in akisi na thu apho na film pa chu Merkom lang jo hi e focus ti ho hin hi chi Merkom a film hi chi Merkom hinkho thusim ana tho hi eve na la hin 2014 kum chu ana hi ta in hi chi lai ta chu anamin chima ma jing a hin chating tale hejilaya chu 2014 September 5 a chu release ana bolwa a film min jong chu Merkom ti anamin vo hi YouTube ho internet ho ang to en search ga bolo imu che deu hen chating tale heji a rule long chu hinkho ala piti se ding ham a film ho athusim ho e sei ma bang wa Merkom hinkho thusim hin hijin muna direct la na pang chu Omung Kumar akiti nei chating tale heji film thona dinga hi budget chu 180 millions anakai ucho heji film thona dinga chu ai le 180 million budget anakai ho chun awang phat lot wa cho sum heji hellam ba atung anamu zo we at amin thandan chuna 180 million a budget kaya film tho chu nyau cha bo hin lai chu ai wanga a budget ta te dinga af mu za to nai lo hi box office sa chu 17.25 crore anamu za uwa chuteng tala sumu zat mo atotola chu ibet na le 61.43 crore akiti nei to nai lo hi chuteng tale hi chi Merkom le epiha Priyanka inwang hi chi amani hin a film thona han ho anjong hi tia chun film thona man ti in sum jong hoi ta na anala poi ti chan ge akise nei adang danga kithopi na thei thei ayo kithopi na dingin nge na anabole ti jong Priyanka ni chan gas pan na lai hi chi Priyanka hin ama hi ain kho thusim cham khat ega vet wale July that it in 1982 kumahi Jamshedpur munahi anapeng hi kitin akise nei chating tal ama hi iza hin seima bangwa Miss World winning khat na hi in 2000 kuma cho
mi na sa khat na hin chuting ta le apa yong hi army doctor hin asok kitin chuting ta anu hi madu chopra akitin hi education lama yong laknawa nasa ta education langa sangta zil na nei mi na hin he chuting ta ama hi Miss World 2000 na ahin la jawa hi Bollywood career langa nasa ta hi 2002 vel dunga hi alawa 2003 vel dunga hungchi pana chuting ta le alol hin na ho chu aban bana hungchi to kitana hi 2018 kuma hi marriage a hin bol hi he chi marriage a bol pi pa hi singer chuting ta songwriter American mi Nick Jonas akitini chuting ta le hi chi epiham advert chat chom jong asangin civilian honor advert on nasata in aman highest civilian honor advert 2016 kuma chu ana sangkinin he chi chung changa yong hi evet na le hen adang dang advert asanong adim se jengem mi tampin asaya le alwal le internet dunga akimula na chebe na le hen hi chi ajipa Nick Jonas yong hi Priyanka chopra sanga khangdong zo kumsom lang pi a ki hyundai akise ne ejong le lungsit na in lit na lew alhen poiti te chu ewan gyal do jeng hoiten na chilang cha sei ta po hitin tuni fa ise no mu chu Priyanka chopra in Mericom chunga akisi na thu ase hi chung chang ise no mu izil do no mu hi chi izil do adiu ise no mu chu ai chi a chu a film chi dan le a background ti ding ham hinkho chi saho alawal he thim theni wa chu gamtin gamtang in sei man uhin tu hin ise nom pen wa chon lut uiten hi chi Mary Comin ain kho to sim anapi a azi sa Priyanka chopra na tho a chon aki pa le bin tu nunga Mary Comin ain kho to sim tho nu ta ta in dem na ai nei hi nasata lungsung atong khani heji mi tampi eve na lehen zero ako na vanungi atu na hung kalsang 100 change lolhen na mi tampin hung ki muin mere komwang eve na lehen 100 na ko na hung khisu che ahin ko hi a chaina zero a hung thung hi tin imu the even akan mo thobini heji piji ham tile aji pa in khena ani ago engli sapia a Christian hin ko adala non Christian aluna agam sung anam sung adala akerel akisu si loi sum anei valta ina jo phataloi han te agyal jama dinga si na ham si na jo alung lo nei sum la pa anei vals in kolevai jong a hen point Christian non Christian ti thu jong a hen point anup nop na in anga in achin asia phama heken thelowa achi phanin mi tampin awai point mi tampi in amin si na ding thu ase mi tampi in ama he mi ke chawai Numei ke tup lautin a het avene heji kerel sao pita chi ding nu chu choma kalwa asilo tani tu a hi mimin thangkhanen a kerel akisu sit tabangai ta in khunung tin iza bonjong le ata sanamit angai sang na I chan ngam khona la sam ding ai tani heji na hi ama sa video ine sei ta Numei ho gelo hiten Numei chung chang he Numei bo sei uiten pasal jong chi thau nan te ichi now I how now he klet sa people hiten Mary kom chun a how be se achi be se ajipa asitna ain sumi te asitna ama sanga how bol thei khat ko lewai agiveri tuni khwa jong ikilung si now easy ta ki ka idoma ta ki ka wai sumle pai bo invet wa e ma e how mana a how ta ke chen te ding a how ta ke de te ding ti lunggel inei wale boy ding ai na siding pa na doma ding pa chu vai cha yong le nang na ho phana le e na lung se phana le nang in na gi sim ding ai hitabang chu ngai lu na di tai e ho te hi sum le pai choi choi bo ingai lovin hi chi khu ngai lu na di ta ham hello wai ngai lu na di ta chu nang hawin lang na dong pa vai cha bit but jong le na ngai lu na chon azui jing jing ding khen tup anei lo ding ai Mary Comin wang anu me hi na abol the na achi na chu aki songin asumla pa songin ajipa te chu ahin song lal ta in kawa sa ka hol sa ne ati in asong lalin adala in ama tabang min thangkhat ama tabang banga sumla pai choi ko lewai khat ajonin he ji sumdei na chun non Christian alunin Hinduism alunin agam adala in hi chan gya chu ata sa phala ain ko phala chi do ai he chinu mei ho chun
hitabang hinkho chun ki pa na I chan ge ato dem ti hi khonung chan ge evek pe ala hin lung lo e sot ngai lo e daum thorin hi Priyanka chopra in jong na sata akisih na thu a hin sei thia le hi chi Mary kom in jong abol khil na alin mong tai ti chu het the mong hi ching the uitin suma ngol po hitin imin than naw ithip naw kichi sa po hitin kilit sa pi po hitin nang na hawa na doma pa na doma nu vai chabit bit jong le na lungsi phana le kidei pin kichen pin sumnei lo le na sim ding nang na ki sim hoi ding hejing chola e cha cho na ngai lu na di ta na ve sa ding hi chamem ngka ngai le ti asumnei lo mana azo zo na ding le ki da la ti bang ho doma cha ki ka ji cha ki ka hitabang umho hi ngai lu na pang lo phat so ta pi lungsi lhem nai ki chan tu hon ti nai hi chi a hi ilung thim sama satan na to sa po hitin e hau naw e chi naw hi aphalama iman cha diu e chi Mary kom hi inewa ko na ama hi mimin thang mi a hi ta in a hi in mi tampin aton sa min thang ni agyal no chu janivel dunga chun ama chu nen bo la akibuk la ta nei e chi min than na chu aton so na chi ding dol ta hin ton so na min thang na chi ding no chu chama ka lawin anei ago min than na ang ki bung la ta nei sumna pai chunga lum nan te ne tu ane ading hi sumna pai ne yo si jong aki pa de lowe mi ina to na chunga alung thlai lowa ilung thim nom de lowe ama jong ki gel ji thonan the ting ka gel ni hi chi na hi imu kham khama ilung thlai do hi apoi mon hi to ni kho in Mary kom chung chang le Priyanka chung chang nga ama ni hinkho thusim le achi so ese win chating ta le hi cha ko na izil do the ipi umam ti chomcha e ho le mo he in a video hi ana ve angai zo se chi na hinkho a nei be hitin lungthima nei be hitin hinkho wa afalama kal sang se be na nei jing taw hite ka ki pai nga yo si pathin pat thai na bo taw han